omusha kanjalo wendiya nje njalo khamba ngetruck lelama Hyundai linokubopha amagoda la indiya ngilicela u2 rand lizothi yazi you can make like money yabo ngithi mina how you can get me a job in it's no some of the guys here in Verulam not in Chatsworth me I'm from Chatsworth but here in Verulam some of the guys are doing their thing and they are carrying a lot of money yabo ngithi mina okay what are you talking about exactly please stick to the point yabo sezothi ke yena kahle unamajita akhe awu3 uyena wes4 ibeke benze ngale ndlela ukuthi beke bethande ukukhothwa umphambili wabo bese ke beyalala ke bekulala inqeni bekulala inqeni akusiwena ozolala bona ibona bazolala wena yabo ayi ngathi mina ayi ngisazoke ngicabange ngalento ngenzelani ngoba senginenzile lo 200 rand no ngenzelani ngenze ukudonsa inyawo ngibaleke eduze kwakhe ngathi mina kodwa kungenza ichance ke lokho kuwakubuza ke futhi uthi silala sonke yini yes kuyenzeka nje mhlawumbe ngoba phela silala evrande beyitolo vele ngeke uzuze umtshela umuntu uthi hey indawo yami le mina engilala la umundlalile nje la wena walala into zakho ayibeka la ku omunye umuntu umezondlala la eceleni naye lala naye awunalo ilungelo lokumthethe ecela usuke mfethu la ngoba manje lala mina la yabo ngani uzokubuza ukuthi wena isitolo sakho lesi manje mayelala lana noma ufike lale nentombi yakhe khona la eduze kwakho naye phela bayazi bona sibatholana kanjani ngifuna ukwenza into zabo bona bafika ngoba sebezolala ngoba bayazi ukuthi phela sekukhona nabanye yazi ukuhele ngase deponez nje ebusuku zokubone kahle mhlawumbe nekuthiwa uyayihambela noma ngemoto usuke ukuhele kanje phambi kweminyango yitolo yazi hey iforum ikuyazaba la stay ukuthi iqede lonto lokuthi kube khona abantu abalala nje dropping manje bese zonakala kakhulu izinto kuthi kusalelwe khona abavukayo bayaqhekeza ama container alegenge amaPakistani amaSomalians ngenxa ukuthi iningi access ngoba le genge yethu iningi khona futhi la emgwaqeni yabo jike futhi ngingazi ukuthi ubani wenzile lonto leyo manje impilo nje yala nje emgwaqeni nje iphila nje kanjalo nje uthi yaphanta imini yonke imali yokugibela uthi mhlawumbe uma ukuthi uhlala eNdwedwe noma ekhaya kini lisendwedwe ngeke isakwazi iphume wena nje ipriorities ala nje imali ukuthi nje ube nemali yokubhema umuthole naleyo nto ukudla le uyolala khona la uyikhohlisa ukuthi azohamba ngeweekend nangeweekend futhi kuphinde kube yikho khona lokho nangaleli sonto bagcine bengasakwazi ekhaya yabo sophila impilo manje lento uthiwa ngihlezi ngikubona uhamba wedwa awunaye nomngani naye kulamaphara ohlala nawo hey ngoba amaphara ngiyabona amanye ahamba nga2 nga3 wena awunamngani wethu manje ukuthi konke engasoke ngayinothisa ngisawuqala wona logwayi lo akekho kahlahla umngani weqiniso esidakamisweni ngani na ngingafika ngibe no500 manje ngupeme nephara elinye engilibiza ukuthi umngani wami ngiqede wonke yes kodwa yena ngakusasa nje mhlawumbe abe no50 rand noma abe no100 rand ngiyazi akwazi ukusacrifice ngisho u30 rand ke list ukuthi cha ke sihlale phansi ke sishaye nani uyobe secrossa lapho uthi umuntu uthi hawe indoda phela uzame phela akutshela ukuthi hayena usaqaqa uma ekhuluma ukuthi usaqaqa usesakhuluma ukuthi usashaya i-morning scafe usayilungisa kahle yabo nganothisa ukuthi hayi no ngeke njengoba futhi ngifika nje nala kuThekwini ngingakuyo wala angimane ngiphilile ngedwa ngiphandele ngento ngiba nakho ngendlela nje eright futhi ngoba futhi into engibalekelayo kulento obungani siyadudana siyahlomekisana futhi kukhona ukuthi ngathi yini umngani wami kanje khona into oyibonile lahlile engabe khopha engabe yirim lemoto engabe injini yemoto engabe compressor engabe yini sekufanele sihambe sokulanda manje into ngake ezinamehlo izihlahla inamehlo akwenze ungabonakali ilapho kusuke uyinciphisela khona impilo yakho uyibeke nje engozini ivele isemngozini ngoba into eyiphara nje iboshwe ngabhandeli nje ngisho ngabe uyazama khona ukuphila ngalendlela le kodwa khona ekugcineni uyiphara yabo manje zama ke nawe ukuthi phela noma umacaleni khona ukuthi ungabe umacaleni ngalendlela ukuthi usuhamba ufundwa ngama-tax amanye amaphara razo la athi nakwenzile lokho abanjwa ayashawa shisa yabo ashawashisa abulawe straight yabo umuntu azakhohle ngisho nanokuthi ingane yomzali le yabo kuyena nje ufana nenje
yabo. Umalike la ganga nje balishaya ibhasi. Abalishaya khona indawo engakubalela zona mina la kumane nje iphara shawe elinye la latholakala seligenqwe ngisho amalungu omzimba lafakwe ebhakedeni waboshwa kodwa umuntu wayenzayo lo nto le sengiyasho nje ukuthi singadlula kulokho uthi nje impilo yethu isengcupheni kahle ngale ndlela nje wasila emgwaqeni but ngoba niphanda ngayo yonke indlela akayo yonke indlela yabona nje it's one way or another yabo kahle nje kuphilwa ngaleyo code le ukuthi hayi ukuthi ngizamile ukuphanta ubhuti la ngahluleka mhlawumbe umcela mhlawumbe wathi hayi ngiyabheda ayike shuthi ke sekuyangiphoqa lapho ukuthi sefaka ngihambe ngibheka izinto ezilahlile ke manje ayi kodwa nje mina ngeke ngizame nje ukuthi ngihlalisela ku2 rand 5 rand angiyibeki kahle kodwa indlela engiphila ngayo ipaki nje basila ipaki ukuphefumula kwami kulona la epaki kwese isikhathi into base kusondele nensuku zokuphela kwenyanga bese sincike eduze kwetolo size ukuphathisa besipheka abantu lokho abasipha khona but nje khona nje abangayingenje lo nto leyo yabo abaphila nje ngokuthi nje bona inkunzi umtshontsha inkunzi umtshontsha iyona impilo ke nje iphilwa la yabo bese ke nakhona futhi njengoba kade ngisho ukuthi umbhede wakho uyawukhumbula udlala amakhaliphothi yabo bese udlala no black bean amakhaliphothi ublack bean bese ke uyangibatha ke lokho kuyishijinyana lakho mhlawumbe wakutholayo engabe abanye balala ngisho ngoplastic yabo abanye belala ngamasaka amakhulu alpine usimende bekwazi bewenze into ongiphatha yabo ukuze bekwazi ekugcineni ke yabo bekulaleke nje uma kwafika uthongo nje plus vele futhi ngeke hlale ngafika uthongo ngoba vele you attract yabo ulale uvuke ekseni uyahamba emagarage emakhawasho ucela amanzi khona uzokwazi phela ukuhlamba ubuso yabo bese ke siyakwazi uqala usuku ke sasondela kubantu sami uyacela ngoba angeke ngiqamba mase lokho ngifikile nje kule ndawo ngiphila ngakho nje lokho ayikho indlela engathi ngiqondile i-recycling angiyenzi ngani sibaningi kakhulu amaphara a more than 100 la eVerelem manje enza yona lento yokurecycle amaningi awo manje sikiphi isidingo sokuthi ngithi ngizohamba ngokuqoqana namakani kodwa futhi ikani engathi ngekubanga amakani amabili athi umuntu mina engiwabona eqala athi mina ngathi into eqalayo ngekubanga lokho nje ngcono khona ukufundisana iziphonse kubantu yabo ucele hayi ole la kahle la kuphandwa ngendlela eyahlukahlukene hayi ukuthi wonke umuntu lonke iphara lifike liqoqa udoli liqoqa amathini abanye bahambe bayobambela abantu impahla ezitolo abanye bashaya amakhagadi ukumeduze kweimoto begqoka ama reflector bekhombisa ukuthi bamakhagadi bagade imoto mezopaka mhlawumbe eduze kwezitolo ukuthi mhlawumbe engaqhamuki nje noma umuntu njengawo amaphara nje kanje ngiyaxolisa ukumemeza lelo gama lelo kodwa vele egcineni vele nibizwa ngalo lokho so nje kunezinto ezilahle kanje imoto enama wheel cap yabo mhlawumbe mekwenzekile washiya iwindi lakho livulekile mekukhona ifoni phakathi yathathwa imali istiro ithathwa uye lo nade nginango uye yena lo manje ngakho sekuze kugcina kuba khona okhagada futhi uthatha ukhagada futhi ilona futhi iphara kodwa manje ngoba linenkolelo ukuthi imisiphuma le moto le ngeke lo muntu engashini lo 5 rand yabo kuyena esandleni nenye gcina sekuhlangana lokho kuhlanganayo kuphilwa nje kanjalo nje la emgwaqeni yabo nje ziningi kodwa zihlukene futhi impilo zanani so okay so la kukhona amantombazana adayisa emzimba abafana bekho bona abadayisayo ngoba phela nabafana sebayalalwa manje esikhathini samanje ebhuti azi yabona nje namhlanje kahle ukuzwa nje nama valid questions imibuzo nje ebalekile ikhona igenge entathu ekubalwayo ukuthi emini iyabonakala nje yaphanda indlela eziphantela ngayo kodwa ebusuku futhi siyezwa ngendaba angazi awunayisho kodwa siyezwa ngendaba ukuthi ngabo Christie's ngala ngako engine yaba khona igenge efika yako Chatsworth engamandiya engakhonzile ukulala nomuntu wesimame ekhonza ukulala namaye madoda yabo so uzothi mifike ePharen vele imnonisele ngo100 noma ngo200 ukuthi nje ngifisa senze ukuthi nawo uthi hayi angigezile nani abanandaba bona yena nje methole lonto azoyithola nje kuwena ngizokutshela nje futhi nje khona nomunye mina ongi-approacha kanjalo weNdiya nje njalo ukuhamba ngetruck lama Hyundai linokubopha amagoda la iNdiya
Ngilicela u2 rand. Lizothi yazi you can make like money. Yabo. Ngithi mina how you can get me a job in. It's no. Some of the guys here in Verulam, not in Chatsworth. Me, I'm from Chatsworth, but here in Verulam, some of the guys are doing their thing and they are carrying a lot of money. Yabo. Ngithi mina okay, what are you talking about exactly? Please stick to the point. Yabo. Sezothi ke yena kahle unamajita akhe u3 yena wes4 ibeke benze ngalendlela ukuthi beke bethande ukukhothwa umphambili wabo bese ke beyalala ke bekulala enqeni bekulala enqeni akusiwena ozolala bona ibona bazolala wena yabo ayi ngathi mina ayi ngisazoke ngicabange ngalento ngenzelani ngoba sengiyenzile lo 200 rand no ngenzelani ngenze ukuthi ukudonsa inyawo ngibaleke eduze kwakhe ngathi mina kodwa kungenza ichance ke ngicabange ngayo vele ngiyazathi Christie's ngiba khona ngalezi ikhathi lizokhwalala abantu sebengekho la edrobheni vele nje ukukhonza ngithola hayi bo kwaphela 2 days aphinde sabonana wangibiza futhi wathi thini ideal wasethi thini ideal I'm sure we've made up your mind nani ngase ngiyamtshela ngathi mina bethu I'm a real Zulu man yabo I'm from a farm into kanje into engayazi into engificela and I can't make it and I can't do it ngobani angikwazi ngathi ngiyindoda ephelele nginana nengane zintathu yabo kodwa nabatwana bangaba bawu3 yabo bangathi nje nabo mase kuthiwa ngelinye ilanga kuhamba kuyafika lokho uthi yazi njalo ubaba engaboshiwe ngisho ukuboshwa phela lezi izinto ezenziwe ejele wafse wayenza nje emhlabeni ngenxa yemali yabo nananti izinyo ngaba ngingani kuliqala kanti ke uma kuya ngokuthi ngithanda lezi imali ezokuseqhamuke ngaleyo ndlela le ingobani ngoba nginenkolelo ukuthi vele impilo edlulayo yabo nami ngizoprovide testimony ngelinye ilanga naleyo nkolelo itsila ngiyafa noma ukuphumelela kodwa hayi ukuthi ngizoqhubeka ngiphile kanje nomphela uma ungase nje uthole ithuba ntuthuko lokuthi nje uphile impilo yakho kabusha yini nje mhlawumbe ungacabanga ukuthi ungayenza nje noma emphakathini noma nje ngokuqhubeka nje kwempilo yakho nje yini nje okucabangayo awonje futhi into yokuqala vele isituation yami noma vele fanele ilunge khona ngiyayibona ngibeke eceleni sibeke eceleni ngoba uma wakho wachaza sibeke eceleni lekama into engayenza ke mina ukuthi ngazama ukuthola akunankinga nama-funds kodwa ngazama ukuthola nje umuntu ongangi-assista ekutheni sihambele iy'kole especially ama-high schools ngihamba ngiluleka yona le genge le ngama-drugs ukuthi kahle kahle ububi bayo buningi kangakanani obunobumnandi bayo yabo ngimvula ingqondo umuntu iy'kole amaholi noma yikephi la kuhlangene khona umuntu omusha nje yabo ngihamba ngi-advise ukuthi ngicela bafethu noma ngabe kuthiwa wenza yiphi into oyenzayo empilweni stick-e kuyona while usa-clean usa-right usahlonipha abazali usangaphansi kophahla lakini futhi ngoba once wathinta lezi zinto lezi vele ugcine nakhona vele emgwaqeni uma kwenzekile umuntu ongajulile kahle